festa tu talo ma tu fa tele tu le temi ma tu fi ma tu mo fo I fa noina wal ma tu proclame pe ma siai ya ma tu fa tai ya oi lo te tai ma lo leo pui ma tu fa ma tu ri mai fo le fia fil manuia fa tai lo tu singa ma me mo fe mo ma tu trina tu le temi la ma tu sa ni ma tu proclame e fa tasi mai lo nganga te fa me la ma tu fa ni lo tu no fa ni ma tu ma tanga le fia fi no Yesu ma tu talo twai amen ya Eliam no e fatalo fa twai le po ile silasi o si o tatu tu no Samoa e lo fa sausonga pe fo na masa di el tatu proclame le tu lo Upega ile Loloto ya son fote tasi le tatu mo fo le ya no ma tu fi ya fa fo na tatu fa wa tatu proclame pe na masa di e fatalo fa twai po ile silasi o si o tatu tu no mai lo fo ona ma tele si e pa ia ma weti fatalo fa ona ia le tua mai se societasi lava ma futa mai le fiafi ya ole atatu o lo tatu proclame ona wa watu isina I minute o tatu proclame te finga tu ole sotainga ya ai ia lava le tua lo fasa la watu tatu proclame nei e Samoa e nei siksenga ya ele mauta mata ngofir sunga ya eti ya matfultua ya abarua ya laulala o se fale mata ngofia ya ine susenga ya o no fole ai no asia si mai fo ima o mai fo Samoa ya no tutongia ya ma fo fanga la fo fontanga tina tu sa manga ruenga mo fole lao ya asia si mai enta fa fo imnai grandchildren nei Samoa ya mata ngofia lo fo tu mai ma nei tau nei timule titi lava ya awa ma nei fo le lao nei aso so if ia ile tua fa tai ile tua ilo nang le lei malon fa maoni we ia te ta ia il tatu ola o te nu mai manuia fa fon fa wa tatu proclame ile nei fiafi ya ai ala tatu olo tatu proclame fa wa fo tatu proclame pe ona masedia mai ile vaiaso wa vaiatu o lo tatu te no ile mtaupu ole toye fio mai o Yesu the second coming of Jesus Christ. Tatu taupul na ole te fai ona famai ale umanei e famai ale lei wa yaso asonei te fai to fo nei Samoa tatu proclame ya wai o fo lesia son fo le la sonei o lo yai pel finga mlanga nei Samoa ai ole tu se yone lom tapu sfuma fa no fai upo moa o mo tatu foi te wina tatu proclame ia au tu foi te wina e fa mo tu ai ia le tau le nei proclame ia po le foi mata upu fa tau ile to e fio mai o Yesu le mata upu mo no foi upu mo tau po suma fa no foi upu mo o le foi upu fa pero no foi te wina a wole atu vale o to loto ia o to fa tu ile tua ia fa tu mai fo ia tau e tele meno no foi o tolu bo tolu tama ana le ai po o foi atu to o talo sauni se meno no foi o to a foi o talo mo sauni se meno no foi o to o te toi sau I will come back o te talia foi o to e fatasima o te talia foi o to I will receive you to be with me ina ia iai o tau le mea o te ia. O tau lo le mea o te ari ai. O tau lo foi le ala. Na upu ia e to mua el tato mta upu le le fiafi usum tu whawhine el tato. Ta upu e pei ona tato e le fiafi le toe fio whanua mai o Yesu. Ma ni upu ia mai eise mauti noa po se confirmation to us children of the Lord. O le whanau le li, whanau Yesu Kiriso, e whamauti no ai, le toe fio mai o Yesu. E mai se lava la le si tianga. Mai se lava le toe fio mai o Yesu le vaenga mua. E a po le si tianga le fio mai Yesu e ave e ala na whanau po lana e kalesia. O le, tu si fo e whalinga o lona mata upo e lua se fulu ma le lua le fai fitu. A o mono foi te wina le male meta male fai upo es full male lua
ia ma uto e faitauina ai ele fai upu e lua sefulu o le mataupu lava le lua sefulu ma le lua o le tusi e fa'aliga o se manatu e fa'atāua i le afiafi lenei i le tatou mafutaga e le mataupu lea o le toe afio mai o iesu e fa'apea e toe afio mai iesu e avatu i tatou. Jesus will return to take us home. Ai ese pesili o te fiafsili e le fiafi lenei e fa'apena ona fa'alautele ai ma mai ai se a ano po se fa'atauaina o le tatou mataupu e tusa o le toe afio mai o iesu a o le ale vave mai o Iesu. How close is he? O le ale vave mai o Iesu. O le ale vave o lona toe fio mai. O tusi la le Revelation po tusi whalinga lusu manua fai po fitu. E mawhai e o na tali le fasili leo tato fasili ngia le fiafil nei. Po le ale vave mai. How close is he? O le ale lata mai o Iesu. Fa pela le fai e fitu o le mtaku le suma lua. Ia po le mtaku muli fo i o le tusi whalinga, po le mtaku muli o le tusi pa ia. E fa pe, fa uta, o te mabe ad watu. Amu ia le e tausi i upu o le walu anga o le nei tusi. O le fai suma lua e fa pe, fa uta fo i o te mabe ad watu. Ia tea ufo i, ua ia tea ufo i le tauwi. O te tauwi te tasi atu e tusa o lana mio ua fai. Fai ua lusu fulu o le mataupu lava lea. Ua fai mai le e mori mau i nei mea. E moni o te vave ad watu. Ai tali atu i ane le fai upu lava lea le fai unga le fai upu e lusu fulu. Amene. O lea lava. Le rii Yesu. Ia e fio mai. Le lau tatu fai te wina. Sumtu va fina tusi e whalinga e luas fulma le lua. E whalinga mai au mai e se fe au ia i tato. Se fe au le fe au whaavalo anga. Fe au whaavalo anga mo i tato le kale sia. E kale sia o le tino ke riso le kale sia o ao Yesu i le lalolangi. O le fe au le mo tato o se fe au whaavalo anga. It's a prophecies regarding us, the church, the body of Christ. Fabe o le nei fe au o se fe au e whai loa mai ai. O se folanga. O le folanga e whai loa mai ai tātua peo na whaita wina le tau pe su whātu se yoani. E leo tu la fua ina i tātua e Yesu e whaavavau. A e toi fōi mai e matu i tātua o lana whanau. Ina ia whaatasi mai e whaavavau i lona a inga. A tātou tu whatasia la i ala mata upu lea le tuse Ioane, ma whai upu ia tātou whaitawina ma le tuse whalinga. E tau mai e tātou, e wholinga mai e iais tātou a inga. Be is tātou nuu. O se nuu o tātou a ngai ai. Leo lo tātou wō i se a inga. We are going home. It seems like we are heading home. Le tātou te fo'i i lo tātou a inga o le mea na tātou o mai ai. We are so desperate to see Jesus. O tātou whai atua ia Yesu e tusa ma whai upu tātou whai tauina. Yesu o fio maia. Yesu e se i fio maia. A fio mai nei ma vatu i mātou i lo mātou a inga moni. Jesus, come now and take us to our real home. Wai tu sa malam ta upule no foi tawina mai le banglia yoan. O lo yes tatu a inga. Mai e tele me no foi o tau le mauto lo tama. There are many mansions in my Father's house. Lo inga e tele me no foi e tele spaces. E tele meno no fo ingo fali. Fa mai ana le ai o te alu sau ni se meno no fo yoto. Ai o te joy sau. Ina ia batu o to ina ia iai fa tasi i tatou. E fa vavau.
so that we may be together forever. E whaatonu ona whetala Iesu I to tonu lava o le nei mata upu muli muli o tusi whalinga. Ma tauria upo Iesu nei e tautala, au lea watu ia Ioane ina ia tusi Ioane. These are all Jesus' words. But he gave it to John, his servant, so that he can record them and present it to the church. Avatu e kalesia asia le titi. Au mai fo ia I tanto le kalesia o lo iaipea. Iona pone. Awale motu ale kalesia Yesu mai le amatanga ile aso le Pentekoso. Ile ti a tolu tolu. Ele motua le lava fa wa umatu la. Ia isi au ngatu pula. Ia isi e kalesia le otoia. Ele otoia nei e kalesia to tonu o Turkey wa Turkey le ia ile velo mua le vai meleo o maina Asia. Oh, all these churches are not existing anymore. Au ka kou le ka kuki ia I te mile. Lumi opu ia. Opu tatou. O upu lo fetalai mai Yesu ia I tatou. Whamaia. Whamaile whai upu e fitu. O te babe watu. Remember our questions. How soon is Jesus is going to come back or return? Lea le babe. Ale whai mai le tari Yesu. Ile whai upu e fitu. O te babe watu. I will come soon. If I pena foi lá foi por suba le lua. O le fa Britânia, I will come quickly. Meu te vabe watu. Ah, le foi upo no se fulu, foi mulmuli. O foi po tolu entatu foi toina. O lo sa no ai fa pe Yesu e moni. E moni o te vabe watu. A tu se fa mtalanga. Amene. Emoni, amene, o te vawe watu. A mawaila iai, e whai mai Yesu emoni le ringa amene o te vawe watu. Ai tali Ioane le apostolo le whai ungo le whai upu lava nai musufunu. E tali fo le amene. O tali le apostolo Ioane upu Yesu. E wha maani ai le valanga lea. Nena o whai tawina, anga iai le afo le whai upu. No, umano whai mai Yesu emoni o te vawe watu. It means, amen, I will come quickly. Ai vai mai o ane la Natalia tua upula ia le la fai tuene. Le la fai tuene. O upo Ioane. That's how John respond to Jesus saying. O upo Ioane. Fai mai Ioane le afol fai upule rusifol. Amene. Amene mai Yesu ai amene atu Ioane. Amene. Ole amene Yesu, ole amene umangata to. Because John was a representative of the church, of the now church. Kalisia temine. O le tato talifa tasilea, tato te whai atu Yesu. Ana ue whai mai e te vavisa. Alelala mako whai atu la mato tali atu. Amene means emoni. E whalongo lai upo Ioane. O lea lava, leli ia Yesu, ia e vave a fio mai. Whamai ia e a fio mai. Ai ele. Ia fa Britânia whamai. Yes. Come, Lord Jesus. Come. Mai e fio mai. Ringa tangato Ioane le ufa ia tu Yesu a fio mai ia. I'd rather see you come now rather than stay or delay. A fio mai loa. So John summed it up in his own word, starting with the word amen. Amen means emoni lava. Means I do believe that you are coming back. Affirmation, Jesus, please come now. Come, Lord Jesus, come. Sela le mana ya. Le nei la fiafi, usum tu va fini le tanto mta upo. O te fitala no ai ya te oe. I want to speak to you regarding of this come quickly. And I will want to use 3 very powerful words. Te mana o te whaangaina ni upu si tolu. Ina ia whaamatala
I will Eliai to elaborate the meaning, the deep meaning of us anticipating, waiting for our Lord Jesus Christ. These 3 powerful words will bring us very, very profound lessons tonight. La mai ni le sona bodi o onga loloto marita wa mo itato. E tolu ni upu o lapata inga. These are words of warning. O lapata inga mo itato le kale sia ile temi le lei. O upo Yesu na faya tu ya Yohane ile tusi lea. Tusi lea falinga. Tusi lalo upu nei. Ai maua mai e tato upu. O upu mo mwora upu sao ni uni. Prepare. Na ile fai upu e fitu. E umautu e fai tawina. O le upu lona lua. O le tawi. Reward. Na ile fai upu suma le lua. O le upu lona tolu lo mo ma le fai upu lus fulu. Mauti noa. Assurance. Mauti noa. Upu lona lua le tawi. Reward. Upu mua. Prepare. Kakal ngoa na le upu mua. Sauni. Mantua tato fisili. How soon is Jesus' return? Lale pave mai. Mai le fai upu fitu le tato fai tawina. Falon fo le lo to fai tawina. Falinga mta ku lusuma no mta bulbuli atusi tuspaya. Amen. Elon mta bulbuli mta upu second last. Oh yeah, sorry, on mta bulbuli mta lusuma le lua. Alon fai upu fitu, fa pero fai tawina. Fa auta vaber watu. Amu ia ole e tausi I upu ole nei baluang. Readiness. Amu ia ole tausi. Blessed are those who kept the word of these prophecies. Blessed are those who are working and laboring. Those who are labor while they are awaiting for the return of Jesus Christ. Olopu saudi. Famay amu ia o e tausi, olopu na tausi. Olopu, if I was tau le tangata o laenga nui. Tausi means you have to keep something, keep working. Tausi tu la fonoringa, you have to do the works or the deed of the Lord. Tausi means you have to take heed of yourself. At the same time, you are working. Ole upu e fa de tau, ili tangata lo ngalue, ay ngalue man fa itete. Take heed. Work, labor, and take heed. Ole tangata sauni, ole tangata ngalue. Tatu fa mauni aile. Le pave tele mai o le toia fio mai Yesu. O lea ua toe wha manatu mai ai tātou. Le tāua tele o le sao niuni matapena pena I le toe fio mai Yesu. The fact that Jesus is coming soon reminds us of our readiness. O le tātou sauni. Mai amu ia o le tausi upu o le neivalanga. Means you are alert. You keep your eyes open and you are moving. You are working. You are working. Tāu o ngā ruenga le tangata o lo whaatali le toia fio mai o Yesu. O le tali atu o le tangata le toia fio mai o Yesu, sumtu whawhine, ona ngā ruenga. Your response to the coming back of our Lord Jesus Christ is your work, your labor. Ngā lui. O lau manui. O lau tali atu nai le toe fio mai Yesu. O mea lo fai. Ona mea lo fai le teimi le nei. O mea lo fai le teimi le nei. I le tu le tino. I le tu fai le nganga. It's what you actually doing now. No saudi.
Mai amu ia o le tausi upu la aisa langa lau kako fa longo le upu wa lata mai le fio mai su o ke vabe loa fa mai la amu ia tanga tai tausi o le tanga tai tausi ele tausi moe ele tausi ngofo e tausi ngalui. So our response to his coming is actions. O ngalui o lo ngayoi e nga fa mai wa wala tanto fio mai su ele se me faia. Tamai whaauta o te vabe watu amu ia o le e tausi I upu o le balo anga o le nei tusi. O ia le tautala le tusi pa ia. O le nei tusi. O le tautala I upu o le balo anga whaapitoa lawa. O le tusi e whaalinga. The words of these prophecies. The revelation. O mea o loo au mai e Yesu e whaali atu. Watu le galisia. Even though that they are hidden. They are yet to full revealed to us. Fully revealed to us. Nanga ele o makala ako mai tu se falinga ya jato. Wala winga no upu falinga. Wala winga no upu falinga kusa mal upu apokalifa. It means to unveil. Unveil the cover. Lo winga susu ele ufiufi o le valo anga le kongo tu se falinga. Masi o kako lo mea lai lilo ai the hidden, the mysteries. Awa susu e fai fe au. E susu e foi oi lo susu e malo sai I tu se fali. But we ministers, we pastors, we teachers are responsible for the unveiling of this hidden treasure, this hidden word of God, prophecies. Ina ia e se lo fufi. Inga ia I loa le kalesia. Inga ia I loa tangata le kalesia, the body of Christ. Mea ia le o mala malama ma fa lilo ma mai fa ngana fa tusa ngana fa inga tai tu tono tu se falinga. Na ia va ai mata. Pa mai la ia le. Amu ia o le tausi. Ke lo a ele alu e sue. A ele alu le loku. A ele alu le versae fa alu loku le fai au. Ma tu fa inga fai au. A le eni le loloto e a mai fa fol. Tau o le o onga tu sine. Luinga ele sa unga luenga o fai. Sa ili mai ngaka ile loku sa ili mai tangata si lo me lilo o le ao o mai ma le toe fio fa do mai Yesu ele mala mala mai sa o le moel fi au ele o le sa ili ele o nga lue ma eli le au le ma eli le treasure le eli le penina le did this pill so that we can see sight the reality the truth I kongon kusini e faling. Lord, behold, I'll come quickly. Blessed is he that kept the sayings of the prophecies of this book, the book of Revelation. The word quickly comes from the Greek word tachu. Tachu means it's a sense of something happening without delay. Tachu means happen without delay. Apena mal mele o yai tato. Walata le fio mo Yesu. E te tau no tato tu mau tau si upo le balo anga le li o Yesu aisa. Tato te manui ai. Alenga fa mai. We will be blessed. Behold, I come quickly. Blessed is he that kept the sayings of the prophecies of this book. Come quickly. The true means it's a sense of something happening without delay. Man fa ko fitul va muli amo ia ole tausi upo valo anga ole le tusi. Olo no winga. We must work hard and take heed of ourselves. Ngalue mamafa ay ngalue male fa ai tete. Take heed. Fa tete. Aisa.
Because the devil is roaring around, trying to destroy our lives, our ministries, our marriage, our environment, our fellowship. So we must take heed of ourselves. Na lue malfai tete matausi ya saunga le muita tau I me uma. O le melo na lua. O le upulo le taui, reward. O lo tātou mautiro ino le vavete le mai o le afio mai o Yesu tu vafe. E wha manatu mai e tātou. E iai lo tātou tauri. O le taui tātou te maua pe a afio mai Yesu. E iai lo tātou tauri. We have a reward. The fact that Jesus is coming soon, brothers and sisters. It is to remind us of our reward. E mo suma le lua, taui. O le ala tātou me whai, whātalitali ma lo tātou, mō lo tātou taui. Our response to the return of Jesus and his coming back is anticipation for our reward that is to come. Let's hope that will go. Mai whautou te baben watu ya te o tau foi. Fa mai ua ya te au foi le taui. O te taui ta itasia tuai e tusa malana mio na whai. Koe kongiki ro leo ka kaua ngai le memo mua. E tusa malana ngā luenga na whai. E tusa malana a mio na whai. According to his work that he does. Ai te roa, le taui e fua I lau ngā luenga e whai. Yes. O le taui e fua I le tātou ngā luenga na whai. A to e whio mai Yesu. O ia fola mai o le a tātou mauaina le taui. Le taui pe a whai tātou te ola ngā lulue ma o le whaatalitali ma o le whaitete. O lo o ia teau. Lo o tau taui. Your reward is in my hands. My reward is with him. My reward is with Jesus. Amen. Reward. Ole reward le eleni ole misthos. Ringa etotongi e tusa ole ngā wenga na whai. Pay according to the work that has done. To somebody man fight. Good or bad. Ngalwenga lelei por ngalwenga lenga. E taui fo I le lenga. O le ngalwenga. O le taui o le lenga o le ngalwenga. O le malaya. O le taui o le lelei o le ngalwenga. O le manuia. So there are two things. Very opposite to each other. Taui tātou le lelei. E taui fo I tātou. I le leanga o tātou men fai. Tāua le apostolo Paulo. Se taui tāua ma le maua luma. Very unique. Very important reward for us. So bala wina I tātou e le tua o Yesu Keriso. Ala ya Keriso Yesu. Fa mai Paulo. Filipe tonu fai po suman fa. O te tau sisi atu I le whailonga. Ia maua I le tau I na vala awina ia o mai lunga e le tua ya Keriso Yesu. Bo o tau sisi atu I le whailonga. I put my focus to the reward of my calling and why Jesus has called me for his will. You are striving, you are wanting for that reward. Paulo o te maua I le taui wa vala awina ia. Mai lunga. Ele atua I a Keriso Yesu. Are foi mai foi la apostolo Paulo l'ultimo Timoteo ta po falo foi po valu. O tau mai Paulo le pale meteo le pale o le ola. E lima pale nga tu spai al pale factuale al pale o le ola e fa vau. The ground of everlasting life. Fa mai al foi po valu.
O le nei wa te wina mo au le pale o le ami o tonu e foi na mai a tau I le lava aso e le lii le whamasino ami o tonu. E le ngata foi a tau le pale lea. Ao I lato uma o e fia I lona whaali mai, sesi whaapunga I lona a fio mai bo lona toi a fio mai. And those who are looking forward to his return. O lona winga, o se tau I e whetau I le lei malau ngā ruenga nu whai. Whetau I le lei malau tāpenanga. Whetau I le lei malau ngā ruenga na e ti ngā ina e whai. Mala ngā ruenga fo I e lei se mea na e whai e iai. Whetau I le lei po le leanga. Pe a toi a fio mai Yesu, e te maua ina lama le taui. O le taui ua tala whea ngai le lei. Ma whetau I le lei mo oe. When he comes, we will receive what we deserve. What you deserve and what I deserve. E maua ne me te tau ona e mau. A whaere whesa ngā ruenga, a whaere ka penga. E le se mea mga o e fua le pale o le listangata. E le se mea mga o e fua le pale o le ola e whawa vau o mau e listangata. Ma mai fo Yesu, o le wa mi o tonu. Ia a mi o tonu pea o ia. Whai pa sumatase o le mta upu lava lea. O le wa ele lea, ia ele lea pea o ia. A o le wa mi o tonu, ia a mi o tonu pea o ia. O le pa ia pa ia pea o ia. Ia pa mai singa ka elinga ka mi o kongu, a le fa mai, o le e a mi o tonu. A mi o tonu pea. O e pea ka amu fa mai elinga ngata a mi o tonu lalo la. Fuan kala sol monga fa mai ele eise mea fau lalo la. Dei e yele mea fau lalo la. Lor kon nito, tau pe lima fa po sumal fitu. O se wo ya keriso, tangata fau o ia. Ma vai me tuai fa auta o fa fo wina me uma. Le la fa mai Yesu fa po sumal tas. Upu al valo anga Yesu na be ya yoan. O le wa mi o tonu. O le wa mi o le tonu. A mi o le tonu pe o ia. O le ele lea, ia ele lea pea. Vai ngala lea, ele si la vai ngala. Ai fa longo la le spiko. Let's hear the positive side. O le a mi o tonu pe o ia. O le pa ia pe o ia. Olo pa ia pe te mille. Ola mi o tonu pea. Lea mo meo tangata mi o tonu. Ilifa pe a toa. Because we are still living. As long as we are living in this world, and as long as Satan is existing, we can never run away from sinful nature. Len fun kako kam mo em kako kafkuli ese mana lafi mai le naturo lang sala. Ye ya kako se e tatu fale ton. But the Bible itself says that we must confess. At the end of the day, each day, aso uma kai kasio lo langa fa mai confess lo tama. Wale le o ia na te wha ngalo mai. Na te wha ngalo mai ese o tatu ele lea. Amen. Nana. O le melon to. O le mautinoa. A wane ngalo usum duwa fine tatu uso nefiafi. O lo tatu mautinoa le vave o le toia fio mai Yesu. Quickly come back of Jesus. E fa manatu me tatu le tau o le mene tau o le fa mautinoa le lei. Fa mautinoa ina le lei. The assurance and the confidence. Mautino le lei o lo tatou whaatasi atu ia te ia le sitianga. O le tali atu o Ioane i le toe fio mo Yesu. Peo no tāua le amtanga. O le tatou tali whaatasi lava lea. O se tali o le mautinoa, whamai Ioane, amene. A fio mai Yesu, a fio mai. Amen. Come, Lord Jesus, come. Tatou te whai atu whaatasi mai Ioane i le fiafil nei a Yesu. Yesu, amene. Ua vave lo o fio whanua mai. Ua mātou lo atu lo mamalu i le langi.
o mātou sauni mo mātou fatali lo mātou tau male mautino. He is coming. We can see the signs. We can see the signs that are revealing. O lea lava leli e Yesu ia e fio mai fa mai ane, even so, come Lord Jesus, come. Wow. Tātou te whapea tu whatasi a Yesu, amene. Yesu e, o loa lofa tu noa. O mātou i loa ai, le moni o loa lofa ia i mātou. Ma lau manatu mai ia i mātou. O le tangata angasala, a ue wha maangal, ue wha mamaina, i lo lava toto pa ia, lo toto mama. O maangalo ai mātou, o maua ai mātou lea manoa, whaftai Yesu. Awa o mātou tali atu, i lo whetala mai, o bave mai lo o fio mai. A lo mātou tali atu Yesu. Amene. Even so, come Lord Jesus, come. E la le me marie o te manao. Amine le marie. Ai o se mea o lo tātou baba ai e tono le tuspaia. O le mene o le tele o le te o tangata i to e fio mai o Yesu. And there are so many scoffers. There are so many people that opposed and reject, laughing, make fun, scoffing. Tanto lo amu, tawemu, fai upu, fai tala. Fai mai le ai sena me tupu. Pa mai kwa le ba kele ko fa kali. Ya o to va lo anga ma me o to fai mai ai le ai ma se me o tupu na me. O fe tupu ina me. Tele o tangata. O isi foi tangata. Na tele tonu le si tianga ile to e fio mai Yesu si tianga avela na kale sia. Au fa ma mudu. They let go of their faith. They let go of their belief. They let go of their assurance. O fa ma mulu. Aisa. Tele yo o nga se ye fio ai. Tele yo le au fai fa lo tau fai tu mai le loto fa loto lua ya ta tau le kale sia. Tele yo tangata wala to fisilingia sa tele tonu. A wala to fisilingia sa wa fa longo ya nganga tau fa se ta upo te moni. Ta upo fa se ina il tangata. Fa tu le tangata fa na wala tua. Tangata le kale sia. To tele tangata amu. O tele tangata tawemu. Tawemu mai. Mapisa mai, mafisili mai. Mai po feo iai. Le tau Yesu, ma le toe fio mai o le tau faola. Ma le toe fio mai whanua o le tau ali. O le tau misia. Mai le lua pe telu lona mta upe lua. A lona fai upe tolu man wha. No pe tau ina e papea. Ua mua ona i loa nene mea. E o mai i aso e ngatai. Aso nei e ngatai. Aso e ngatai. The last days ngā mata mai le aso le Pentecoso. Mea tau aso muli. Aso a muli. Ngā mata mai le aso le Pentecoso le ti a tolu. I o mai lava le teimi leo. Le teimi o le lofa tu no. Le teimi o le kale sio. Le teimi o nu ese. A mata mai ai. Le teimi. O aso e ngatai. E o mai la teimi le. Pe ana amu tangata teimi o Paulo ma le teimi o Petero le ei upui. Ala fa longo le no foi tawina. Pa pena o mala amu tangata. Le teimi le nei. Ele toe fio mai o Yesu. Pa me o mo na ilo le nei mea. E o mai o naso, e ngatai, e o mai o naso e ngatai, o e tawemu. O e fa pe mai foi ila tou. O i feo i ai o le upu na fola ina ai. Lona fio mai. Ma le tau tala i tatou walo anga ma tatou o onga i winga to e fio mai Yesu. Palongo. Awa talo na mamoyo au ngā tama. Ua tutu mau pea o mea uma. Talu ona fatu a whaia. Wawai ele ulo o tangata. Tangata ngeo tangata i uteia. Fa mai talu mai o matu au ngā tama.
Momoyo macho wa ngata ma wo o mai lava le taimi le o tu mau mea umatalu ona fato a faia le ai ma se mea o sui le ai ma se mea o tupu lolo minga ele i foi se mea tupu o ngalai o le o fa se ina i te le o tangata le o won mai wala pitai mai pe teu le ngata la pitai tangata i utai a wala pitai mai fo i ai tatu le kale sia nei vai tau ai ele fai o poiva fa mai ele fatuai mai lava le li le mea na fola mai the prophecies the promises Lord is not delaying in what he promised to us fa mai e fa pei o le manatu o isi tangata i le fatuai the delay o le manatu o isi tangata wa delay ele se me tupu fa mai le o le apostolo Paulo ele fatuai mai lava le li ile mea na ia fola ina mai e fa pei o manatu o isi tangata ile fa tuai ai peitai wa ono sai fa longo listen very carefully to this word ai peitai wa ono sai mai lava o ia itato the Lord is patiently waiting for us mai wa ono sai mai lava o ia itato ona ua le fina ngalo o ia e fano setas ai ia o umalava i le salamo le lopo o oea e to tasi na e fatali ai le tuafio mai lo Yesu e le lopo tatou ia e to toe o lo tauemu o lo o faloto lo tolua se ia e salamo tu ia le tangata o lai mausalilo na loto malo na fatu tua e te tonu e toe fio mai Yesu a oel tangata e te tonu le toe fio mai Yesu Famaya, olalava te fatuai mai. God is delaying for a little while. Why? He is patiently waiting for us, for those who are not entering in the grace of his Father. The lofa tu no le tua. La fatali se o tato maua. Le lofa tu no ma le faula tanga le tua. Aisa. Tamai ele fina ngalo o ia fano sis. Ele fina ngalo le tua fano se tasi. He does not want anyone, single one, individual, one person to be in damnation or to suffer in damnation. Tamai ina ia fano se tasi. Ele fina ngalo le tua fano se tasi. Ai ia o umalava ile salamo. But for all to repent. Ia o matanga te o mai le salamo. Salamo mai la, salamo mai yang sal. Salamo mai le amio lang. Salamo mai vai vainga. Salamo mai tuina naungo le lang. Salamo mai mea na olai. Ai foi mai sau le tua. Come to the Lord. Sau e moa. Le ava noa. Se ia o lava li teimi e fio mai Yesu. Se ia o lava li teimi e te maliu ai ma o woti ai. O lo maua pele ava noa. It's always an opportunity. Always a vacancy. Always a chance. An opportunity to repent. Salamoai. Masauleli. Aisa, nei fano. Mai liwa nei tolu na foi busumalo. Wa fa pe lava na lofa mai o le tua. Ile lalo langi. For God so loved the world so that he gave his only begotten son. Famai waia o mai ai o lona atali pele e totasi. Ina ia le fano so that no one will perish but have everlasting life. Ina ia awane ia se tasi e fano ai ia maua
e tangata uma le ola e whaababa. E le whira ngalo le atua e anu se tasi ile afi e whaababa. Why? Because the maka penga le ola e whaababa mo tangata ola. Ina ia sala mo ma whaatua ma ni liu ile atua ma whai le amiotona. Ma ola e tusa o le whina ngano le atua. Ola mama, ele ola ele le fa me fa sumu tasi on tau e lua. Ola mama ele ola ele lea. Ola ile amiotona le atua. Ele ola ile le amiotona. Ola ile amiotona. Isa wa mai le amiotona le atua. Well, we gonna le upu ta'u amiotona wina. Justification. God declare. God present. God was willing to bring or present his own righteousness. Wa mai le atua. Lana lava amiotona. Well, we gonna le upu justification. Justification. God was the justice. God was the owner. God owned that righteousness. It's his. It's his. O le ami o tonu le tue le o se ami o tonu o stangata family mole. Mai fa mai foi saia. Ai esta tu ami o tonu. Epispisia. Epispisia pe o le io tangata mai. If we have any righteousness, it is filthy. Tamai ele lea ele anga. It is stainless. Episia. Ele mama. It is unclean. Pe a whai iai aska ko ami o kongu. No inga tasia le ami o tonu. O le ami o tonu o le atua. There is only one justification. One righteousness. Tasia le ami o tonu. Na le ami o tonu o le atua. Wa present mai la le atua. Ele teimi na e whao nei nei. Ele teimi na e talia i e su e whai ma li ma whao nei lo se fu. Lea la wa e olai. Wa e olai le lololangi nei o le lololangi o lo o tātou ola pēr i le angsala. Olai tangata wa vabae seina. We are living but we are separated. Tātou vabae ese mai i le ele lea o le lololangi sa olai ma olai pēr le to'atele o tangata. O le ekalesia mama, o le ekalesia le tua. Yes, it's a pure church, supposed to be a pure church, but unfortunately we are still striving. Each day we fail. Each day we commit sin, but we have to repent. We have to acknowledge. We have to admit. Se o fale kong foi. Ili nge yaso fama ngano mai. Lo watali. Mamalo le tu. Ya o fol ko foi kaya. Awol foi so. Le tu fama ngano wai. He is our father. O yo tatu tama. O yo le tu e fama ngalo mai ya itato. E isi tel tu nunga e fapea. Once you're saved, you're always saved. Alo ke fa kia ki oi. Ele saul na mea. E ke fauling. E ke sei. E te whanau fowina. A le lava te ola. I le angsana. Le lava e whao so soina ka hoki whau tātou te. Mwhenga le lor tātou whao le tanga ino tātou te. Fo ese male tua. We can be able to lose our salvation. Just like the prodigal son. Pe au le atali wha mamo o sayai le tua. Ile kai miu ma ngā vea ili tamalea. Ma taliki o le atua. Aisea, wa fuli lo na tua i le atua. O la lava e lofa i le atua. A ua ia fili. E sa vari ese mai. I lona atua. Wa al whaata oto e whaata tau i le atua ma le tangata o le malo. Le atali o le atua. But he walk away. He walk away from God. Alu lea. Samu le lalolangi. Manongi le anga ai, me ai ma momoe ai. Ia me tua o lo le ai. E na ia toi manatualo, ma ia toi lo. And then he had a vision. He saw
something beautiful in his father's mansion, in his father's house. Then he got up, make a decision that he is going to turn his back to the world and walk towards, go back to his father. Ps Poni Fonoti. Embrace it, accept it. But what about before? Sa ku anu faile langi. Tu anu wa faile lalo langi. Malona matang ofie. Ai uleotio le ngang. Ai fano ai le ngang. So esele ita utele ne yaso mane ba Jamie usum jova fine. O ba Jamie o le tapena, ba Jamie o le saununi, ba Jamie o le awal fatalele. Ai matala. Lo ye fat otto foi de foi su fat tau il tangata na le hanno il toe fio mai po le toe foi mai o lono matai na ye fa pe ai longa ato sau fa pe sa no fa toi mai o le a fai le meo te loto i ai ala tango fai tau atu o lo ile mata upu e ate lu sumat fa fai unga la kon mata upu lu sumat fa tu sia mateo isi tala manaya lo sumat fa pero no foi te wina man foi ko fast fulu man va ai a fai ifo le au na le fai tau mai uma ma nei o le fai tau mai lunga ole ana fo fa otto a le o tali e tu so mali manatu ole au na wal eselo no matai ai a fai ifo le au na leanga fa au na leanga I lona loto au na leanga tangata ile ngalue tangata paie tangata ile tapena tangata ile sauni il to foi mai o lona matai pa mai ai a fai ifo le au na leanga I lona loto e fa atuai mai lo matai. My master will delay his return. Baba el manatu fa mai o le manatu leanga Ingo le tangata e leo fia ngalui, tangata na te leo fia fai seme nga mea leanga I ele mafu fau leo au na lea, lea le me le la fai, le la I e tango e. Ta fasi isi tangata. O lo I lalo I lana puleanga. Pa longa na vai koe fasu malipa. O na fasi ai lea o ia I ona usoa au na. Wa ai fo I mainu fatasi mai inu. Ia ona na. E sau lava le lii o lea au na. I le aso e le o faa talitali e tuai o ia. O le tuaso foi e le lo ai e ia. Ono matua faa sala lea ia teia. Ma vatu ia teia. O lona tofi fatasi matangata pepelo. E iai le tau whaitangi a we. Ma le lili vau nifo. Whaio kako faa bupoa le lisi le ngā. Le lisi le ngā. Fa mai o tangata pepelo. O tangata ngaoi. O tangata whaitonga fiti. Veka ko wha mapo. Ele tele o vai inga me leanga. Ma leanga sala me le lea. Ma lea mio leanga. Mea ese o le neilo langi o loo. Whatama ia ai o tatu ai. O tatu o langa. Ia mo tatu ai. Fa mai. O ia wha sala ia teia. Matu ia tia I lona tofi fatasi ma tangata pepelo. Tangata fasio tangata mulilulua. Tangata le alolofa, tangata tau fase. Tangata o pepelo, tangata le talitonu, tangata ola masalo salo. Mai o loo iai ni tau whaitangi o we. Ma le lili bau nifo. E se poi lale ta ua. Tato baba aile. Perfecta ne o tani elu usum tu vafin. Ezekiel. Perfecta ne Ezekiel. O se perfecta e malie le taiminga na whaiele ngā ruenga wha perfecta ngā Ezekiel. E whai. A lau o wha sara le tua, o whai wha msinonga le tua. O lau e tonu o Papelonia. No foi au vai o Papelonia.
ia se tasi o vaenga o le nuku na anu whaatawhea le nuku o sauta. No nofo ai nā. Ai tautala ile tua ia Ezekiel. Ba valo ile nuku lea. Le no nofo i lunga o vai tafe. Ba valo ia. E isi mea matautia ia i luma atu ele i o mai. O le e feo lolo le o mai a papelonia ele teimili nei. Ai a o loa ina alo mai papelonia mai tu tonu le city po tu tonu le ai a autou ia e whaano nofo i. O le a whaati tino ina le mea ngā leingo au mai a autou i nei e sasatu autou o ngon kou leanga. Ma le tau whaalong tata. Ma le tau wō ifu i tu pua ma le tau wang sala. Ai le tausi a polo inga. Ma tausi le tātou whengai. Le alamu ta wati ati autou me tu tupu. Te lola me tupu. O whaatari lau lia. Wa umatu tausanga e lua. O la lava no nofo i au vai. Umatu ma le afa o le si tausanga. Ai o loa i le taimi o le a tolu tausanga. O mai leo lau lia, ave le lato complain, mo le lato a amu, whae loa le lato manatu tauemo, mo le lato tau atu Ezekielu, elea ia mangi ngā me kupu. None of such thing will happen. Why are you fooling us? La no e whawalea i mātou. Ai whai kaunga ia. Ai o mai nai, tali lo le tua. Ezekielu mtau ko sfulma le lua. Tali lo le tua. Nā tātou whanau longo le tali le tua. Ngā matua i ke i ela uli ia. I toi tali atu ia i Ezekielu. Ia. Te mū loma pala aima ngā tete ma. Te mū. Aisa. Tau atu le mea o le ai e whaia pe a whai. E tumu i la tau i le a amu ma le le te tonu i wholanga. O iai ma lato mo meo whatusa, mo meo sign, mo meo status. O mo meo o lako kuskusi ai i meo o onga se ma o onga a tangata na whalongo i eila ulia. Whalongo lela foi te wina. O le whai bua nusu matasi. Le o tani le tu e tu sa mele amo la uli ia. Ma le whai upu. Mai wo mai fo i le fionga iova ia tia. Upu ia esken. Whai atu le nu o saimta. Ua whapea mai. Le atali i o tangata. Pe Ezekielu. Sea ea le na whatusa. Ua ia te o tau le nu o Israel. Ala le whatusa. O lato manatu mameio o lato they picture the peace o le fine mu o lai ai le nuu le taimina e le ai ma se bebesi e o mai le lumana o le lato status nga po le lato fatusa le na o lato po e o lato mafofau mo lato tusi ini tusi ta ai po se ata tusi ai o le mea lea i ai ni mātou le taimile nei o le matua file mua ai la ua wa ai mai le tua ile tulanga o manatu ma mafaufaunga. God was looking at the mind and the strongholds in the mind of these people belongs to him, and they picture what is actually happened in that time. The peace, nothing is happened. And they say, there is nothing that is coming in the future. Leise meo ngā me tupu paisa. Wa lewa foi ngā whaia le ama se me tupu. Pa meiro le tua. O tau whaia foi o le nā whaatusa o lo uiate o tau le nu o Israel. Ua whapea mai. O whaatusa le o lato manatu ia o lato whai mai. Ma le lato wata le o tusi. We are living in peace. Pa meiro le tua. Ua wha leva so. Ua I uvale whaalinga uma. O upu ia lauli ia ma le lato whaatusa le. This is what this is their picture. Le lato picture.
mai ua fa'aleva aso ua leva kele leva kele aso e lē koe kupu mea ia kai fai mai ai Ezekiel fa mai ua inu vale fa'aliga ga e au mai ale nai ina fa mai ua fa'aleva aso ua i'u vale au fa'aliga uma Ezekiel mai le lusuma tonu o le mea lea ia e fai atu ai iā te i latou o le atua lē fai atu a Ezekiel fai le auli'ia fai le nu'u ua fa'apea ona fetalai mai o le li'i o Iova o te fa'ate'aina lenā fa'atusa o ke avesea le mea raga mai a'u pou latou te lē toe faia lea fa'atusa iā Israel a ia e fai atu iā te i latou manatua o le mea lea ua sesē i le auli'ia o onga sesē kagaka ai kokogu anu fa'asesē tagata na o le sa o matangata o le ausalevi makaulia fo'i e sa filo ia ma le ausalevi i tu'aiga ia e luaga o fa'atafea le tu'aiga o sauta e lua ai tu'aiga o sauta ma sa peni amina ma le lua le malo iuta ae ga kokele kagaka o le ausalevi le aufaitāulaga na o mai ai ai sa makaulia fo'i ga o le nu'u i luga ma Rehoboamo ma Jeroboamo e fai le malo pito e lunga ai le fiole to tele o le ausalevi ai sa fia no nofo ai le malu tono Jerusalem temi na mai dua le lu Israel le la to tele ya mo me o le ausalevi to tono le tu ai no sauta le la wo o la uli lai ko kele o la uli le au fai no kele o la au fai no ku fo ye fe o ai ma o onga e fa se tanga te ke mingi e ta o le ausalevi e ta o le au fai lotu e ta o le au perfecta e ta o le akele o perfecta o fe o ai ke mingi se koe masa mo se vai a koe le va venga kupu mai le me anu le solo vai a koe me mai o kupu mai le anu le solo muli sa mo i fai longa muli me kupu ai le muli le muli le tua ma mo na va venga ono na mateutia o mai la ia le o le fai upu e lusu malton o le mele e fai e tua ia ti lato fa pe mai feta la sa fai bulu sumal fa awa eleto e ai lava se fa linga fa tauba ma se tonga fiti fa taula ai tu fa ole ile ai ngo Israel awa o Iova o te tautala atu o le upu foi o te tautala atu ai e tau nuu lavalea eleto e fa tuai fa longo eleto e fa tuai means it is quickly come awa o fa mai awa o tou lava so le ainga fo vale o te tautala atu ai ile upu ma o fa tau nu ina lava I will promise I will say the words and I will fulfill it o lo feta lai mai ai le li o Iova alongo lai nisi vai muli le o mai fo ile afionga Iova ia tau ua whape mai e se kero leo tu e tau tala fai upo Iova na fai mai ai pa upo Iova le atali i o le tangata whauta o loo fai mai le ainga o Israel ia po le malo sauta o le whaalinga o loo i loa e ia mo aso a muli lava o ia wawalo foi i ona po e mamao atu o ia amora uri ia lusuman manu o le mea lea ia e fai atu ai a te lato o loo whapeo na fetala i mai o le li o Iova e le to e fatu ai lava se tasi o a upu a o le upu o au fai atu ai e fai a lava o loo fetala i mai ai le li o Iova whatever I say now it will never delay but it will come quickly so you better be ready. Be ready for what? Be ready for your reward, either good or bad. Po se tau i le lei, po se tau i fo'i e te pua ngāti ai, e whamamau. Le wha mai le tuspaia, pe on tātou whai tau ina. Pe atu le tui a Ezekiel. Se ua whai mai le neinu, ua wha leva.
Wa nga wi fa linga fo I foi mai ai le tupu. Ora bele. Se ma tuai pe pelo tele au folfolanga ma o mea na foi mai. E si le pe amato muli I mea ia o mai le uli ia. Le uli ia I sia uli ia ngako o mai Jerusalema. Ai sa e maa ia kele le o onga na uli ia. Ea, e fi le mu, e le fefe ai sesi. E le mata o ai sesi pe pole vale ai sesi. Ngongo fi le mu. A hui foi mai le o onga na apostolo Paulo I le kalesia I Tesalonia. E kalesia na bevesi. Fa bevesi ono le mata upu wa se po I si tangata. Tangata I uteia lava. I le mata upu e winga I le toia fio fa lua mai o Yesu. Mata upu la vale tatu tala no ai. A o fa vai o loto vai. Tangata Tesalonia ono fa mai a wa uma le toia fio mai Yesu. Ele se si toia fio mai Yesu. Popole longa I kaka ke Tesalonia isa. Wa lo fa I ngai o latu tangata I o fio ti isa. Ele iso koe kupu mai. Wa la te tonu le uli ele o ngā Paulo e toi tu mai tangata. Pe a fio mai Yesu le sitia. A leo fa mai la o ngā pepelo la uli ang fa se inga Tesalonia ngā lai lava o ngā tusi le apostolo Paulo I a Tesalonia. E me se al tusi lo na lua. Ta o tuei. Se soli. Se u fa se inga o kou ia o ngā se. Le na I fai aida le tusi. Mai a vatu. Mo Tesalonia e fa. Non fai po sulon sultonu. Fa mai. O le mele iau tō loto ai. Ele e winga I le mta upu e winga I e o lomo moia I sa whango moia uli ia. Ngai o latu tangate I o fasise. Tangate I o fioti. Pamai e le mua e lava I lanto. Tangate o lo ola. Se ia mua e lava o na toi tutu. I lanto o lo I tu mamau. O lo o fioti. Pamai o na, pamai a. O na ame na e fatasi lea. O I lanto o le a toi tutu ai. Teino si tiama. Mai la tau e ola pea. Foi na, foi po sumaro. Awai e fio mai lava, mai le langi le li lava. Wala tau tala Paulo I upu ia. O na lomo I long fasi se inga, fasi se ma o fau tanga to le kari si Tesalonia ia. I mata upu se ia o oga se. Heresies. Heresies are so dangerous. Now, pe ia le dangerous o le mele le heresies o oga se. Mai le kaiming nga, pe nga hol kaiming kele yo o se e fio. E o se tangata mai le mata upu le toia fio whanua mai o Yesu. Mea waia fio mai lava mai le langi le li lava mai le alanga mai le leo le angiru siri. Mai le pua le tua. E mo feo no toi tu mai o e woti o ya Kristo. Ona whafo se I lo na beinae. O I tātou o e ola pea manu toi. Whatasi mai la toi iao. Na? E fa mai la matanga o te loto nei o tō lole au soi le mata upu I o momoe na nei o tō whanua noa. Aura whanua ngoa. Ai sa mo whanua ngoa. Wha longo I me se ma o onga se. Mai la mata upu lima o tusi o Tesalonia. Popole yaso. We I tangata ua popole yaso. E mai au aso matau sanga. E lea o ngā ia tō. Le au soe. Wa o tusi atua ia tō. A wa o lole nei lava mea. O le aso le li e pe o le ngoi I le po. E wha pe o na o mai ai. A wā pe a wha pea. A wā pe a la tau whai ane. Wha longa upuia. O lo o fi le mu. O le o onga se lea. A le o li ia. Whai mai la o li ia. E le ai lava. Mangi mea I tutupu I le rumana I Tesalonia. Fi le mu. Le ai mangi mea tutupu. Ai sa, wa uma le toi fio mai o Yesu. Le se si me koe kupolo inga. Ngā le ngofo lava ma. Wha te tali. Po le hane mea le aho o mai le lumana. Ma le unga lolang. Pa ngā mea no whakat kari lauri o le unga lolang. Le koe oi whai ngā ruenga. Le koe whai ngā ni me pisingisi po angi me olai ainga. Wa ngā le ngofo. Le wha mai ai. Ne te wo ko se le file mu ngā. Palo. Le o koe whai kauinga. Awa pe ala tau whai ane. Le o onga se le ngā ko se ai. O lo file mu.
ua le ia faina falogo ona o'o lea ia te ila tou o le fano fa'afuase'i fa'apei o le fa'atigā o le fafinitoa a fano mai latou te lē soasola ai lava aua kakou ke magaku usomatua fa'afine mai se foi lenei vaitau tatou te iai si le mu mea uma maua mea uma tatou te mananao ai leai se mea e popole ai aua le koe oe koe faigaluega aua le toe faigaluega ae ga le sau a le tupe leu sau mai le mālō ia ma tatou nonofa fifi le mu aua le toe oe toe faigaluega e mese ai o kou ia i gai Samoa pe a feo fa'afofoga mai gisi i gai Samoa aua le magaku fifi le mu mea uma ma fa'apea ua lava asi mea lea ua ma ua mai le polokeki leu sau ma magaku ai au fifi le mu mea uma o le manatu sesē lenā galulue lelei ma manui ai lou aiga e maua iā lou tau e tauia lava o i lou galue e ua le fa'aseseina i mataupu sesē ma o'oga sesē ma mea femai a o le toe popole femai o aso ma tausmai paulo o aso ma tausaga ua gi outou popole au gi ou kou faikauiga aso ai outou loa lelei e peia o le ema o le mata peia o le e o le pu fa'afuase'i femai leo paulo o le o'o mai o le fano fa'afuase'i i le tagata o lo'o manatu e leai se mea e tupu e sesē fa'alo'aga e sesē fa'aliga e sesē me ia ona tatou fa'alogo i ai no it is not wrong it is yet to be fulfilled the prophecies of the book of Revelation is true and accurate. Sa'o mai lei se me se se. E lei ma se mea there will no stones that will stay without being turned. E lei se ma'a e ta'atia ia i le mea ngai ai e le fulia ma whailoa. Le pito i lalo ma le mea o pito i lalo le palpala. Whapena le unveilinga ma le reveal mai. E turn uma mea uma mai lalo anga i lunga. E whaali mai, su e mai ma whaali mai. E whaali mai lava. Lea lava e whaali mai. Whailoa mai. Ia, i whailonga. The signs. Lewa wa ai o tātou mata i whailonga. Whailonga lea, whailonga le mta upu o mateo, mta upu lusu mal whaale mateo. A whea ea, a whea matu, lo ani whailonga o lo toe fio mai mali unga lalani. Mai Yesu au tuwa aia, mea nei, taua, si taua no, ma lo i lea ma no, au tuwa ia ma fui, au tuwa ia honge ma fui, taua, misa, ai mai se o le fi ese e sai, ai le ngata i lea o le alu o le tala le lei, ma le tele o mea nae fai mai el tu sina, fa mai, a leu tato vai, ma pa wale me te teo na fai, o le fa mala malama po le ale winga o nei mea, o le vai asu foula, te lola a tatu tala no ai, tala au ili, ne ia mala malama le winga o fai longa ia wa o mai, o le lata mai o le toia fio mai Yesu, the signs to reveal and let us know, to warn us that Jesus is at the door. We fight to ale fio mai Yesu. Let's see fai longa tatu tala noa il vaso de la saune. One of the very important signs that so many eyes are blinded with this beautiful, clear, and very, very accurate sign that is existing now. All is sign now, or Israelu. Israelu leyai, it is existing and it is unveiling, it is unfolding. Israelu, o Israelu, o le whailonga lea, o lo matua manino, mamoni, masao, lona, faa, solo maina, o le mea lea tupu ya Israelu. Te mini tatu te loai, ua lata mai, ia le toe fio mai Yesu.
o le mati o te tongo mai ai ele taimi e fua mai ai pe mai auto va ai le mati pa pena ona a mata ona lanu me mata mai ona lau ai muliane ua fua mai ona fua mai e fa pena le lata o le taimi e toe a fio mai ai le ata lii o le tangata ia o so tova fine o te loa o le o vai atu le tatu taimi ia ua mai a vo le tatu taimi le fiapsi ia o matu ye vo nei Samoa ia male ainga ia e moli atu lo faanga le ngato le sunga ia sau ia male ainga ia fa pe fo ile ia male malu si o tatu tu no o lo fa pe na na fai paanga pe male nei Port Klame tu le Upega ile Loloto ia pe na na man wi ala vai mato nei Samoa ata mo fiesi o tatu tu no pele o Samoa o le proteso le fu to yo mai a se si mai te loa o se si taimi ia o oe male ainga o le a si mai si o tatu tu no pele o Samoa o fatu la tala il manto ainga manto mai e si ngai tai mo no o lumo le fale fono si o tatu tu no fatu le manto ainga se so se taimi te tau no mai Samoa mai se le lata ile fale le e se auta la ngona o i te la ngona se o te mo ia al Samoa ki ngale le manga ngofo ia ku ngu faf at the South Samoa always look forward to come back to Samoa to paradise aisa o nginga ko wola kwa o nginga ko a o ngai mo ka ko fai mo mangai mo ka ko ai kolo ai aso sisinga fuama ya ma ka ko fai ai le malea ya nga ka ko kulanga vai kwa ia ko yo mai fo ia so bueno eso eu kulanga vai kwa ia o ko fa ka ia ka foi usavani le li ya le na ale mani o so ya siasi matoe ava ai se o tato no ia e se ma tengo fie ya este mi o leva ya so neva ya so ya ma tu te malanga mi so ma to ainge se vai ya to fo i mai le po le sa ya on fo e to ile sa so o le vai sfo ya ai o lo loftile tu ma tu finga malanga ni tina ya manifana tina ya lola ia se mato ai ngai kalesia me se nai mato tinam te mama tu or have a praise if up foi ma tanga i manreua ia ma stadia foi pe fai ma o mali por klame ai le taimi ia ole a fai statu talo fai o statu por klame fa te tere le tua bi ia la oi nei fiafiwa o mo fol mato por klame ma tu to no mal fai o nei fiafio mato ta upu fa le nganga ma tu to no ai lo to fio mai me se o le vave mai be ona matu sili o le ale vave o lo to e fio mai le o mo le tali o e lava o e fe te lai fa tolu tusi muli o lo tu spaia o te vave al watu I will come quickly pamnia yo tangata pamnia atu ni sila ina ya matu wo ainga mapaanga o le matu por klame e fol fa mo moi e ona atu fai matu to e fe lo il va sfo ia pe a uli atu mo le manui atu sa mo lo tinangalo ia ele ngata foi lea ia whaamnoina ma saunia o e awala me ume whaatauni nai pēr mātou por klame pe a whai e uri atu le mai aso le sunga fua ia ma nei teimi lo mātou tua whaamnui atu i o tangata Samoa whaamnui e fwisi o mātou tunu o Samoa whaamnui e tai whaamnui e kalisia u au na mai se fwoi o nuu te tasi u le ngā rin whai pule whaamnui e le si o mātou tunu o Samoa i o tangata lau tele whaamnui e le tua ia i lato o whaamnui e mātou fofanga toi o le nei foi whainga malanga whamanuia le tui fofanga uma ia nāre mātou te talo ia se teimi o la mātou mamoe ta oto tangata malolo mamoe pui mana leo ia i o whamnianga o le whaitai au ia mātou atu foi au mga luenga ia i pele manuia o lau fio ia i mātou ale mātou te talo ia latu ia Jesu Keriso lo mātou li ima lo mātou whaola amen ia to fatu ia le taimi ile ia manu si o tatu tu no ia tatu to e fe lo i lo fatu ia sau ia a yese swinga yo to lo atu alewa okay lava le wifi i le mautole sunga la valele ia te lo a fengo fie fo na to e watu tatu por klame vers fo a finalo ia tatu dai ia fa te tele lo sau fa mui atu le to ia to e male ainga fa mui le to si o tatu tu no pele ele swafo Yesu love you all in Jesus' name. Amen.
God bless.